Nih subedayanin dadong raja subesane saja ukik. Tuh lihat nak nak udiang kelijani ada dini. Pun misi nengkleng. Mai kaukin keramane orang yang siang. Dia mau ngoyong dini. Nyat yang tut. Nai mulu ragat ngolah jele kan aja ada raja si noleh tuh nak ngencah pedasang noleh pedasang mai mulai cai nih uge keadaannya nih Ketut sing percaya jak tiang. Dadong raja bekejang anaknya ngaukin buku keto. Tu sing je ulian pi anak ne madan raja utawi karena ne madan iraja. Kaukin dadong raja karena di umah ne bak pesan ada punyan biur raja. Dadong raja mula demen mepula-pulaan. Tanah ane linggah ne 6 ara entu makejang misi punyan biur raja ane donnya lumbang-lumbang. Didujune mebuah, biu ne gede-gede pesan ngai liu anake melet ngideh. Liu keramane ane pongah ngideh biu. Don biu miwah sewata apel ane di ide. Mbok lapar. Jangan sih lapar. Mbok tuh maja mana? Nordi. Mbok cengkal bertakon malu nih. Kenapa sih dadong raja tuh japu di dini ngoyong di Tegalé? Sebenarnya nyen sih dadong raja tuh. Dadong raja tuh pidana nang si Mai. Tugas kudu nganggungnya meletus. Anak gen sing ngelak apalagi nganten. Ada nih. Nya matang buen ulian itene ngali gae. Itu sing kan nganten. Nang, ada masih emang ngarahang. Dadong raja tuh bengelah kurenan. Tapi bu mati kurenan nih. Gitu asane no. Makejang len satuannya sekuala tuh sing ada nih yang ngetang kena dadong raja uli besake, uli kelungkung, uli langit. Tuh sing masih ada nih ngerunguang. Ada nih orang ben biu nih dadong raja tuh ayah. Aku udah sotong ya si begading. Aneh chat tuh. Apa adanya tuh? Don biu nih tuh. Rumbang. Aneh tuh balapa. Tadi ngalap. Ngerti malu jadi dong raja mah. Langsung jadi masalah. Ada tuh mbak. macam no can bang teng biu nih di centai no bono nak nggak ada lakar nih len tolong nih tolong mas sana lah Lang sot. gar mak dengan cai nyen manjat nih cai luang tuh asane nih gede-gede no open tuh dua di ngajet tuh nih sabar necen nih aneh tuh kan neneknya gede-gede kan aneh dekat bento ada nih gede tuh di pocin necen ngejol yang gitu aduh gede mainnya nggak kalian susah ini orang dadong geng bayanan dini yo nyeja apa ya nak cetek sama reja Masih dadong sing lagi gigi udah demet dong. Dalam sotongnya sadon ngaleh. nyai mula anak cenik pongah nyanyi ngapa piana Borain tuh lanes bongol. bih aing duaknya ini mesawat no nyanyi orang dong sing gigi amon nyai kita ngalih sotong mepula juma Dadong dah di sini demet dong. Oleh sotongnya wayah bede kan. Dadong nak sinawang. Sotong yang menulian ngemaling lebih jalan. main Jele aja nyoni sedang. tonton nanti awak sih Jangan deh. Tertangkap suruh gati di Wilus kayaknya Hijau marah jat dulu nih ini mah canda raga marah canda raga jadi segitu jarak kalian raga nak cinta nih banyak sih karena gelis banget Bisa dane. salah marah raga kan metek salah sotong loh Sotong salah cor. di punyanya kebun gedong raja tuh dia berkemu
dambit ka. Dek kamu ngide sotong, ngide biu deh be. Cuti aja dadong raja no. Seken tuh. Sekennya marah ada kan tim lain. Nih bentir ke tinggalin nih. Bener raja ndak telu nih cangkal lain. Mbak ide tulung, mbak kan Pak. Jak ada dadong raja sih ngo. Mbak ide tulung takonin no. Sekennya bisa nyetik. Ke dalam nih bentir. Nyocang bener. Nah, nyanan takonin mana? Nah, jadi ini do jail, nyanan takonin mana? Nah, boleh boleh. Ajan. Raja sana tenang. Dong. Nak engken lah. Dong, ibu bentar nih sadu jak tiang. Sekena dong bisa nggak ya? Oh, seken dah dong bisa ya. Dadong sing je dadi endihan api anik pasan di kala kemudian itu. Sing dadong jadi mau bisa dadi celuluk. Engken. Lah ada kenal aja. Adi nanya gitu loh. Kan amal hitam aja. Anjaynya je. Apa sakti. Kencang mata, enggak orang raja. Saya sebenarnya ya. Kejut ya benar. Masa yang yo sing ya? Saya mungkin ya mah di samping setro. Kira-kira lebih dalam ya bang yang itu. Sekarang peka cuma tuh takonin. Ini nawang ini lihat. Yang pemetakon jak peka cuma. Peka terus ngorang dadong ngonyong gitu. Nawang sen. Campur metakon borang. Tuh bu jawabannya terkejut. Masa yang nagi sakti udah nih kumah nih. Ngeri kan? Nya sama nih. Aja yang sakti sing ngidang seger-oger mau burung ngajang nih mau main. Seken lu. Apa orang buat tuh nih? Senja masih keto doang mbak. Marah anaknya nyongko, mbak orang meju tuh nih mbak. Sing cekak diketo mbak, sing bukti ada neto. Namun dadong raja neng orang pedidi, marah ragu dadi ngugu nawang. Haha, ketut nih ngai dogen. Pasti saya mau balik sinetron TV. Gigi sangur. Tuh. Dengerin nganan. Yang bejani anaknya mekejang nawang lakar kengken. Buli pidan tengilin kadine sing rasa gedeg. Ya diaston je tagani jani omong angen kemu main. Kadina aluh ini ngomong pula-pulaan dewe ke dini. Nah, jani lakan lawan nak ketiga je sakten bibehne. Diaston tundungan di sing jerih je kekalih. Norti, bentar. Mai, meme ngapa nangka nih, meme. Ija mana nangka tuh me? Nah, sebelum nawang jadaran kan. Negak aja. Nangka mulai paling cantik nih. Darin. Lihat. Meme. Jangan aja nih. Kembali sekali. Mana aja nak? Darin. Ini benar nasi nih. Coba nangka. Sudah nasi nah. Mame. Aduh Me, sakit aja masang tiangan Me, aduh. Tolongin Sap. Aduh. Nah, tanang lu kejap nih balian aja nih sebuah koren main beketunan sing obat tanang lu kejap. Aduh, pasti gara-gara nangko nih Meme abon nih, aduh sakit sana. Sing mungkin nangkane Meme abai bito, Meme jak norti narin je.
Cai mula tuh sotongannya abah cai ibi tuh nih ngarana nyai sakit pasang. Menawang kapok cai. Memaling dogen gak ini. Memang masih patuh kali biung sing orang. Memang masih orang tiang tuh nengale jukot di baganda donge. Sing maling ada itu. Ih, ngelawan cai. Aduh, memang sakit. Dek kita ngapa naik meh? Marah suruh obat biar bang munyi. Pang bah, mulai cerik kual gitu, pang bang ya bang rasain sakit. Duh, gede pisang tiang aja dadang raja itu katanya. Mana kelari terus nih. Itu cuma raus kita mbak. Sebulan dadang raja raga gelam. Dia pesan anaknya nakonin di margene. Kengken kedan nyautin. Memangnya masih sing lepukin dadang raja dangklang lakar ngekas. Kini subuh mimbuh liu pesan ordan ento. Aduh benane nyamatang raga nepukin dadang raja. Merupa ceruluk. Kalau muane nutila konan nyidang lekas. Ada neng orahang dadang raja ngabah sanggas cerucuk. Sedang lakar lekas. Duh, hen kedan nyai ordan salah-salah gitu. Besanget ngilangin dadang raja, depan subuh anaknya mau kejang nawang, anak mau seken nepukin dadang raja dangklang di semane, yang sing lakar ngelekas, menakar ngudian dadang raja ngoyong ditu. Kan mbak nepu? Seken. Apa sih yang nggak kenapa dadang raja nu nyidang nyemak gaya lima buruh? Apa buin ngajang ya lemah peteng ke pancoran di dajan desane. Amun tuh likat nih, ulian sabuknya tebel tuh. Duh, suatnya ngerasa dadang raja nih boya-boya. Hidang ya dadang raja megaya ulian yunu siteng lanu seger. Genap urusang nyai. Duh, namun mani panah ising seger cek. Kali nasi dadang raja tuh baca si kramane pang borbor pondok nih. Aduh, adik ini lacur hidup tiang lekat di kota jani nganten ke desa. Cek ngai ingu hidup tiangnya gen. Yang uli bajang tiang sing tayan nyemak gaya nih kini. Yang tawang kita jek sing mai canganten. Tutut, mai cep malu, bening hang orte, dadang raja bisa ngeliat. Pidan, sekan tuh ajaknya dadang raja ngaku. Waktunya soal nih, lo sekar masih ngoren yang kali yang sing ngugung. Nak dadang raja ngaku aja memen tiange. Kengken menjadinya tiang no. Bes mare ibi bentir nyakitang basang ulian banget soto ngajak dadong. Men kengkeng bentir jani benidang. Bang aja ke balian aja imeme. Subuh ibi aja ke kebalian, balani ngorahang. Ane nyakitin mula anak tua Win Sakti. Umahnya samping setra nyan buen. Jani subuh ngale apa-apa ketegali dadong. Agat iraga sing kenapa kan ti Jani ulian nelep alih-alihan. Nah, udah jajah tot. Namun kini bani iraga ngorahang ke klian desane, apang desane tentram. Dadang raja. Pesu dong. Ye, ketut. Anu engke mah tut. Lega malu. Dadang makan medar. Medar nyai. Kengken pi anaknya ini. Sing perlu mentakon pi anak tiangnya dong. Napi pada tiangnya ken dadong. Adi membadeng kene gumine. Seharusnya tiang ane gede dadong. Dadong kan ada nyemak langganan tiangnya. Dadong ane misunayang dagangan tiangnya. Jadi tuh yang ada anaknya ngale iya saya tiangnya dong. Jadi misi lagi nyetek pi anak tiangnya. Napi boleh tiangnya ken dadong. Mungkin sakti dadongnya mungkin. Kalau orang lain keramane meriki nyak siang. Nah, kejang maya jak ramane. Kaden dini besekan ada liak sakti. Kaden yang senawang. Engken nyi ketage endihan. Celulu, rangde. Apa nyi ketage? De takutnya menyepan nyai mulih jadi semua bates nah. Kaden itu dadong din takut. Berilang lah segedeg dadongnya jadi ini. Begede nyai. Ujahnya dini. Kaden sing ulian nyai. Jani meme orang bisa ngaya dini. Nyai masih jak iwaya noti.
ane sai memaling di mah meme nih. Makejang paling nyai jukot, biu, don biu. Makejang paling nyai sare nyai nih memula. Jadi mereka nih kade meme ngil. Dengan nama seselana amang panaknya ini malunan ngalainya ke sorgan. Ulian meme nih dadong raja nih ngeranayang. Melang-melang ane mah cepat nah. Tio. Ada apa? Tuh nyan dadang raja lagi macam meme. Mi, enggak lu terpegang mulu bajunya. Duh, misi ngabut Tio isin. Iya lagi dari Lea teh. Misi Iya kan macam meme. Meme ngipi nih. Sekan ini mah. Si ada sing. Ini lah karma yang ngajak dadang raja. Tolongin meme teh. Terpegang bajunya terpegang. Petang dadat gumine, ngainan cicengin nyaleng tanpa redenan. Angin barat ngeberang sekancan dondonan ane as mekacakan ngebekin marga. Sipeng, desa Salimertane sepi. Makejang anake makanceng koran simpan bisu. Orto subuh makabar cara dondonan ane as pas panglatas ngangsot kemumai. Dompiu raja nenigal, masuriak ngantasan ketelan hujan menujoh ngembara. Dadong raja menujoh di atap rumah. Penglihatan joh ke langit tanggulian bulan mangkau. Joh pesan dia makabar duduk di bintang ane bareng mangkep. Andus dupa di natahnya nu makupok nyak siang pengapit dadong raja petang ni ane. Ulian dadi lea bejani awak ngidang angku hangi be.